Kei te whakatakotoria tonu tia, ngā kōrero mō ngā māwiwi me ngā mate kua pā ki te iwi Māori mai rāno i te tainga mai o te tūpeka ki konei. Katoa e nei kōrero kei te whera hia e te kōmiti whiriwhiri i ngā take Māori o te whare paremata. E rua noa ngā kupu mo te tūpeka. They call it a Māori killer and it is. Koe nei te ia o te āpiti kupu ki mua i te aroaro o te komiti whiriwhiri i ngā take Māori. I karapine atu ai nā rōpū aukati mo mi tūpeka. I nā te āwhiri, nā tēnei me matonu o te pāti Māori i whakamānu tēnei whakawātanga mo te kino o te momi tūpeka. Tērā pēr ka hore takanua nā kōrero ki ngā taringa pōturi. I te mea mai rāno kei kone ngā kamupene e kōhuru ana i a mai tau. I want my family, my mokopuna, to stand up and say, that's enough. You know, I don't want my old people being killed off by greed, international greedy companies. He kōrero hei aki ake i te Māori kei raro e putu ana i tēnei mahi. Hei tā tēnei uri o te arawa, he āhua kua kitea e whakararu ana i o tātou marae. They die early, prematurely. Our pipelines are bereft of the old people. We're having to make do, and that's not a good way for our culture to survive. Hei tāna he kaute kua piki anō mo te wahine Māori. Over half of them would be smokers. A great proportion of that half are Māori women. So our old people are dying. Tērā no te momo o tēnei kai warawara. It was not something I could give up overnight. It wasn't something I could give up in a week. It took me over a year to finally be in a place where I was determined that this was my last attempt to give up. He whakaroa no. Piki ake tau e taxi a kore rawa e tae te tangata te utu. I nā te wawata ka piki te utu ka heke iho te utu a tangata mai tēnei kai. Tini Molyneux, te karere.